بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I'm not there the 16th of Shaban. Shibiana Jena, what about Beckham? Neje Nape, Neje Hogba Beck, sorry, Jew Beckett. Then the battle in Navaka about a Jew Laby Mie. What about on the 17th night of Shaban, 1440 years after Hijrah. Pepeke Christopher no 21st April 2019. Ke masalaci ko ni al'ada biya masalaci traditional culture mena follow mena jame culture ka me traditional masalaci ko ngene ne Christopher yi ame Easter Palm Sunday jo mini no fana me yo ko ana ka ngene wo fi wazi on Easter keje Christmas wo fi wazi on Easter Christmas keje mini wo fe ko fi wazi ene karatu na fi obo Christopher ke ya mono Easter me no leje o ya fo ya ko mo kwa ke mi no Easter wa fi wazi Easter yi Christmas fi wazi Christmas yi na kanu ke se Maulid ni bida bi en fi am Maulid je pa wa ga chama bi on Maulid la onu shilo ame na kan bi na wa ga shi aba wi on eke si bida bi ame jame me keni eche to example mene mona wole chief imam mona politicians say wole musin sa chief imam wa mumi na kan sharubutu mene te so mo oh God mona te asori eke wonche ko be nyejo ma be ten we ayo mo wo jun le ni ayejo ni fen we ga fi birthday happy birthday in 100 years ke pa wo wa pa ga he wo ba bia no ba ni wo ba yue on happy birthday je Islam ni on muslim mesa no ya so pa ko ka we karatu na afio inshallah no wo ko me dan eju no atashi na fi karatu ono moni fe karatu pa just a month pone tashi ne fe karatu eju agele po ba fe na gan ewa one na pa karatu fe wa meke ni ese no ba ke sha aba meke mugo aju na ka ba wi on ju ke mugo aju na ka ba wi ke nko juwe we fe kana meni no dare na aba share ke against aba share ke nko dan masa ho inshallah wa Qur'an kasemomi wa suratul balad kan ma so ngene wa ko aba na gbe yo masalati ne min Darus Sunna ya tashi Accra Ghana akoso mo number 2 alo camp 2 fin 2 monin kanu me jisidik salis wa meni wa kaseo ni ne ho waji ni kaselo ni yo makaranta ne alo ni kasemo hine na chola ke Darus Sunna yo masalati ne inshallah suratul balad obashe ogbe verses ekome nyongmana 10 bien ne waya the verse number 11 on shaje obaje shikaje a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim فلقتحم العقبة
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة يتيما ذا مقربة ثم أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك عليهم نكاني أولئك أصحاب الميمنة ثم نكاني والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أيضا وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أيضا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أيضا أولئك أصحاب الميمنة ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. Na abinda muka fara cewa shine kafin fara karatun Qur'ani shine nake cewa da yau dai zama kowa na cikin lokacin yan Easter yan Christians inda wani karatu yan gargajiya ne ko yan al'ada ko yan bida ne shi to tunda yake wannan to a house a house ta wazi akan su a Easter bai in yake na Christmas kuma sai to ayi na Christmas yake na happy new year kwace to shi kuma ake valentine ce yake maulidi an bida an tijaniya su kuma sai su ce to duka ko masalaci an sa mai sunna ma ko ana wani ba masalaci sunna bane sunna shine a zauna ana karanta da mutanen Qur'ani da sunna har su da kansu su waye insha Allah ba shi ya kai lokaci ta lecture kaza kamar yau misali wanda aka daure mana wai chief imam ɗan politicians suka ce to shine chief imam mu duka da yayi mun san dan tijjaniya ne sufi ne
kuma tijjaniya da christianity ba wani bambanci sosai haka. Tijjaniya ga christian ba ne difference ba min jo alo yawa to yau ya je asori jiya ya je kama ma wani aka daure mai irin ganye na an karawa aka same to ai shi ceremonial chief ne shi ba na addini ba na sunna bane ko aka daure mai irin wannan to yau kuma wai duka yana cikin happy birthday ne wai na celebrate ya samu shekara 100 years yana celebrate happy birthday na aka daure mai to yanzu kuma yau da safin ga je church Allah wala shi lima ko akwai pictures nan ga wasar ba ko ba salifu zai bude mu ya je church yau zai Doktor we shi lima lima da kai shi ya ije da kuma ko mai zauna ina jin wazi krista da su armiya da ai duka su da muzabi da suke nema su ceremonious ne to kawai da leke ba ko ina no egbe na jimi ni etwi so mo na sanene egbe na esa wannan ba da ce to yanzu tun da lima ya je a hawo membari a hawo kaza a ta khutuba a ta menene akan a ta ya sunan shi tun da man inda kun karantar da mutane da yan sunna nake yan sunan ko yan sunna inda kun karantar da mutane ai ba ce ku yi kowa kan ko liman ma wannan liman ma ko an masallaci ake karanta Qur'ani tafsirin Qur'ani na annabi da Bukhari sahih Bukhari da sahih Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i da saur ana ko shi ma sai ya jara ai shi daga dai ganka ma wannan abu ba kyau amma su dukkan su ba su da karatun nan ne karatun philosophy yan mantiki yan kaza karatun ilmul kalam suka daura kansu wannan ba karatu addini bane idan ba mu kai musulmi zaka abin ga daure in suka je ba mu ya fara zuwa shi lima lokaci yana na ahmadiyya yana na kaza yana na ina zuwa al-kufr millata wahid kafirci aka ce hanyar daya ne aka bid'atun kuma millata wahid dukkan su hanyar daya suke sa wannan ba wani mamaki kawai karanta da kai da kake karatu da aka ce bono fiye karatu ya dona kana yuno kai wala ga ne mu goni ba ko bojo karatu shi boye la ga ne ni na ji addini ne Allah ya sa ba da mu bata lokaci akan irin waɗannan mutanen ba kawai da ku a ci gaba da karatun Qur'ani da sunna insha Allah mutane za su jaru insha Allah na'am wa shayna Allah subhanahu wa ta'ala bai mine kiyake shi wa hadainahu an-najdain alam naj'al da jeje mai alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu an-najdain bama da san wa chon la gbeyanyo fala iqtahama al-aqaba gbeyanyo nu wa chon le nefe iqtiham maana kiyake shi menji al-iqtiham noji arrama bin nafsi fi shay'in min ghairi rawiya nigbo ma de sa je kalimatu qaham alo iqtiham nigbo ma de sa denche e ba fonoko le denche e ba fonoko kenshi noko nina kaini na akele denche ba pata le denche hiye fala iqtahama al-aqaba nibi ni sani al-aqaba no jimi ni nyomawo aqab no ko fi ni ese nyomawo nibi ni sani echu ne ke bote aljanna ete echu nibi ko mene dwemo ko la ke na kan nibi ani echu no jino ni ba fi ese na mo hale example to bia ne mo fia mo eshi ni ne akida eko be no ba na ahmadiyya nyuye alo tijaniya alo shi'a ne wi on akida tauhid akida no wake Allah ba bin bautawa fashe Allah tijaniya ba bin bautawa
kaka la ilaha ba abin da ake bautawa fashe Allah bonin ne wiye ne bonu shi abin da yace ba abin bauta la ilaha illallah ba abin bautawa fashe Allah abin da yake nufi shine ba abin da ka gan ana bauta mai ko kamar ka gan ana bauta mai to Allah kenan a cikin akidar sufiya kenan duk abin da ka gan ana bauta mai to Allah kenan idan shi kuwa bauta mai shi Allah ne alwahdatul wujud Allah sun yarda Allah akwai shi amma kowa kuma Allah ne ya shige shi a yi mai bauta in Allah ya shiga cikin abin sha mai bauta tijaniya ke la ilaha illallah wana ke tijaniya ko ba ke la ilaha illallah no ko bo nu shishi ha te nu shishi de ji ni mo se mo ko ben sana ja don aka ona ben yo aka nu shishi mini la nu shishi ke je le side le no ke la ilaha illallah ka ke ilaha no shi no ko na ja o aka la ilaha no ko ben na ja illa Allah fe na kan ni Allah ni ona be ne chon sane ne ame ya makida ame hiyo wahdatul wujud Allah e komeni nyungo e komeni shinyumo enyo ebote no fia no me no fia no ka jana kan e kometo ho nyungo ni noko mbe na baja le fia Allah we bana kan ni emi o kele shine tane ona ka shi mukun jale muko ekoto ekun ashine jale alo mukun fe do ana e chele be mi ni Allah we ebote mi Allah oni o ame wi ona kida na ba ta shi na me wi on la ilaha illallah mana la ilaha illallah when ke wi musin sa te bele nchege bombe efe suicide eza wada na basu fade cikin karatu musulmai basu sama basu be ya fade a cikin musulunci cewa kowa da abin da zaka bauta mai Allah ne do ya fade shi da kanshi yayi bombing kanshi yayi suicide ya bombu kai cikin musulmai kile te ga wi no lenje la ga bombe eza ba fade shi a ce kazo weba lungu da adba ko lungu ko da nani mano kwale na nya wiye mati ina no kwale anu kwale na ba ya ke kaso docteur ke ye nya nyoko ke bene yo comment c'est nya ke ba te ma se ke chele mala ahmad ke docteur ke na ka wallahi ina son batun ka dubu ga musu mosa ne ya ga doctor mala ahmad ke nam ka wallahi su mosa ne ka doctor ke musu mosa ne ke shona sani ko min to ni wogba da kan sani su mosa ne wa to wogba na kan sani shi sani ba sani ba eke mini zane hu ne yin gba nga bote ba ko so mun sumo zane mi zane yin gba wote jo bote ni ami na dini ne o amameshi akida nene na me yoji wo sumo wo hin wo fe ne ni akida ho ko ba nyumbo hin e pa fe pa no ba fe banzani e nyumbo hin kiyama jote lami ko akida yin biano kama ishi akida ashion marriage ashion ke mo famo ishi fala qatahamal aqaba enehi wo noni aqaba ne jon ya ke bana aljanna no di success ne jon ala aqaba ne jon he ake bana aljanna fala qatahama ina enne sheno eshi ofono ko no to onne etwa ni ne o ka chokpo sho ne sheno wa arabia kwa ke shi yuqalu minhu qahma fil amri quhuman أي رمى بنفسه فيه من غير روية لأن تفونيني إن الشيء بني إتاولي إكوان يفون فلا تحمل عقبة اقتحام ناكنا عقبة إن الشيء لا هو نوعي أنشلو أقبنا هون كاكلا كجيزة كهون كاك إني إيوه نشي POP kaka fe ne ke fe ake kuma on yafo sumo nyami fe mo ne ke ka bule ho mami fe e ka bule ha mo ko fe ne ke shaitan ni aljanna lenche fe ni bi ne jomo ko la kana ka ni no ma aljanna no ma sa hawo moke wama adraka mal aqaba no ba nye gbala al aqaba na kan nyomo wo na ba gbala mi etwon obo
noni nyumba chon nyomo wene chon e biye e chon mi ni iktihamul aqaba ni abana al aqaba abana na kan nyomo we wa hadha ta'zimu li iltizam amr ad-din ina a chon mi ni e chon agbojeni ad-din anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni e wo jamo obobona finana se nyomo kwakwa ad-din anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba chon wo mi ni iktihamul aqaba ni woni ne ba se nyomo wo kwakwa no jena ba tuni keke shinka tuni nimi jinu chumo kwakwa mi ke nu chumo kwakwa ni mene nu chumo kwakwa ne ke se na mo kwakwa baba wan ad-din anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to mi ni al-iktiham ka gbene mini wo ba fe ni wo ke wo e ba ni wo abote jahannam because I say wo nyomo we nyoni ida ka ba wo nyomo no ba aljanna alo nyomo no ba ya ngbe o ba jahannama fe je ni jim ni she ko me janna e ko me ngbe jahannam on mo chon beni aba fe na nyomo ka shi fakku raqaba aljanna ya no bana aljanna nyomo kwakwa no di fakku raqaba fak kake fak no di mini ni oba kuno ko kaje esisimbeni ni ayole no ni mala kashi khilasuha min al-asr benini ayole ni oba die na kan no kaje jeme lawnu shilo wakake fakka shay mene ekuno kumi alo ejeno ko enoko he be wonu shake na atonje mi ni no ba feni ni keje no ko raqaba bi ene achon slave achon mi ni ya gami achon le mi ni nyon ke o ye nyon islam bani angme nyon afri nyon bona fina mama na higbe na meja Allah subhanahu wa ta'ala wa ko shika ke he gbo ma disa islam ba ke hamini bona fina angme nyon jian no di kenkleno fakku raqaba aw it'amun aw yabiene kake aw alo ko nye ka obenyo nani bi unu ba nyon fi it'amun fi yawmin dhi masghaba ni obahani eni fi yawmin yagbeni dhi masghaba gbeni ذي بنين أسماء الخمسة ذي ذا ذو لا نجلو بني مسغبني منجي مسغبة مجاعة بني همو يه بني ما أمون جمكو ألو همو يبا نكان بيلن نو همو ينميني وبعلمه وانا نوني هم مو الاقتحام العقبة نوني هم اقتحام العقبة نجميني فك رقبة fakku raqaba aw it'amun alono ba hanni fi yawmin yagbini dhi masghaba gbini eji homogbi masghaba no tumini yes de kalima saghab alo saghbun ebu masghabatan no jimini al-ju' homo ليميني جو همو كاكا أكمل الساغب هذا الساغب هذا الساغب من أتونا هذا الجائع هذا جائع من همو يله نمكمني يتيما ذا مقربة ni eba le yatim ya la sana maji yatim ahunsa yatima ne ba le ahunsa za maqaraba moni e benkele
hausa na chon e bi ne hausa ni benke boy onyemi bi no onyemi egbo shi beken bi ye o anko ko bi mofia mo ni benke bo ke ye jeme hu anyumo wie mi ni yatim hi ni ne ama ke okwe na me ta ji mo ko ye shi ani la gbo na san ne gbo na because of fans eshi omo yin le shagbo na he fans e jeme je no nyumbo chon ni akaba je shiadan ne ko ba sa agbona bi yatiman dha maqraba ka maqraba min kalimatu qarbun qaribun meni benkebu aw miskinan alo moni agboko ashikule sheto mo ko na agbo ashile because e be ku aw miskinan alo moni agbo ashile bia ne namo akayo bo muslime bo akeneme wo muslim sake wa akeneme fi o meni akenchose wo bona fi no wo fi shika kanene me fe ta keke le muslime instead na to ni lehi the giving end keke le to ni ya hin the receiving end lehi ona you of ke moko wana moko keke e forward ha moko akale ke wa ze sen moko ona botwe bono ha mo no botwe le to ne hi receiving end da bia ken to say bomo because shania me ni ya bia ne o kan wona se na mo ni o sadaka ka zakai bona fini bo so la kenyuma ni bo nyo fi na kamaji no au miskinan alo miskin dha matraba moni e matraba mini jika ke matraba to wana moni di masghaba maqraba matraba akaka ke matraba mene matraba ni min kalimatu turab min turab shia miskinan dha matraba mugwaga shini ne onyafo ne wo muji shi aje no han mo wo muji o mo ko yeke to e basika be ka tale ne wo e je gbe shoshi kun ne ko che ni bi e wo muji shi ina to ji ayi la shay'an lahu men mo ko ni benoko hatta ka annahu lasaqa bit turab min al faqr eto ko ne benoko e ke e be sa ne kan e benoko no e ke e pasipon ni shia fen pe no na to la ke matrabe e benoko no ni pene yo di he ne na ne ma shipon pe yo bia ne ke to no ko ye shipon be ba nya yi homonye yo gbo na ga jo obe he no kamoko fe shipon no ke kapete ni yo tun mi o ba nya ho ni ba jo nkwe gbele no ba yi ni ma jo ke jemi wa hunu ba se miskinan ta matraba ni ma jo ke wallahi ene high grade of poverty alo the highest grade ko she jeme ni ne inshallah ni ma pa hwe ke ba ono ho enyu boka ni nyuma han wonyo office ibn abbas rahimahullah ta'ala yake shin huwa al-matruh ala at-tariq mokoni be epelele ni eyoyo yegbenu الذي لا بيت له money ebeshia la chana keshimini ذا متربة مجاهد رحمه الله تعالى لويك يا كشي هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره money كوكولا شيكونشيا ادي italy ne wetu mo shikonshia etumoshia shikmonoshia because ko na le benehene ya camponate shin wana share den ba pa na kan mokotomo katada ke ko me ko me ke shin mona chonji alladhi laysa lahu ahad moniko kwele be mokumuku ko kwele wana ke mene be mokumuku yehi mala shania me wakani solution to neke majini bi ne no jimini zakahamo simeti fe ne fe na me fe la ke jimini amana iktiham al aqaba
الجنة يكو قاسي نمو نمك فلقتحم العقبة نامنا لاقتحام العقبة نقول أمتم مكوني eso so again can tu low from so suma boko de tole ne ngme ne ke no efi ene ke so low from so suma ni falaqtahama al-aqaba wala yaqtahama al-aqaba la yaqtahama al-aqaba amen la yaqtahama al-aqaba amen de shenno da وما أدراك ما العقبة فأدرانا الله ما العقبة فهو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة نكانوا سألنا كان بموه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة نما كي نفي نفنس جي نفي كك because كم غفي نفنس نبي إيمان بالله إيمان بالملائكة إيمان بالكتب إيمان بالرسل إيمان باليوم الآخر إيمان بالقدر نفي في بنزاني كبي إيمان ينمو يبي عقيدة صحيحة فين في بنزاني ويمكن ثم كان يعني سهو نك بمجي كاكبون كافرين جي كريستا جي ني جو جي نك جي بدع نيوني ثم كان من الذين آمنوا اغبمني ميني امي هيمو كيلي منام ايمان بالله امي هيمو كيلي الله سبحانه وتعالى امي عقيده صحيحه افتامي وانا كم مؤمن جيمو كو كلا مؤمن جيمو كو efi ayene na ke mumin jiyo je benko ke fase ko ji mo ko dan to la lo wi sele lo le efi ayene na ke wi ya lo dan yo je ja fi advert dan e ba na je naka ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin onye me ne enyu monye ye nya hia no gbe ni nye ka no kwafo aboa ne fita mehi if you know bana ke meneke o fi le sunna o fi le islam o shi wala wo yen wo mene wo ano kwale ye ko ebe ko anya fi na ka no kwafo eja me bana ka me ye ko me fi mu wana ame futu ame ke le sunna bi correct jame sunna yani tariqatu muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam samiye wana ka shi ame fi always ame ye ko me fi mu ni mo ke meneke ko fi o sadaka o lo yan fu o la hun san o fi oneke sanagbe no ko o akida hu ojugba because no pe fa ke me ni falaqtahama al-aqaba no be fa ke habo iktiham al-aqaba no ba na al-aqaba iktiham ke mi ni no ba na loko falaqtahama la sidi no ba susu ni chi ni no susu ho je asma je meni na o cha o ma gen ne ke kam manie no ofo ona gen ka cha fi o mesta ko no ko na no shi no ko ni ona abo afa shi ni no ke tu se fa asuma susu mani ni ma san hawo ko fe ne fe se sanoko akida ho juba because akem mene thumma kana min alladhina amanu jenu ho pe shi watawasaw bisabr ehio shika twishito ni efio wazi hu ne chome ake shi mena twike ba twishito mi noji watawasaw min kalimatu mini wasiya watawasaw ni amefio wasiya me womanga medenta mehinga ke mehunga ken komini bisabri ken ko twishito minji twishito ya twishito jini mo kon kala on tatu la no tashi no ko na twi eni ne den je foga fogo no tomole ni bo ne hen ngun kan ba chipon lo twishito we twishito akeno jimini wakane ya mimbare no ya juma khutba aka twishito no jino no ukona ne ba mma no nyumbo ke no ni balo ke no fi ani me fi ofa ejiebo ke jeje onye ejiebo onupa ko me ejiebo manche ili ko ejiebo no fi politics ejiebo no fi ani ejiebo he ni nyumbo ko ma ona ga wachi fi man ke ba o mi ame ke ko me ko nyumba na bo nyumba jaja me no go ejiame ke jeje me
na sika fi no ato na power fi no hururu le ya alaje na ka aya bogoni beni waje makaranta na 2014 beni waje makaranta ko me pi no pa je sina ka si o ba ji am o ba fe ne ke ya we ba le ya si wa meni wo ya asabre wo ya twishi to we wo ga ko si mo ko ba ji ko ta mo go wa to ene ja asabre e si we no ben mo nke nínú mọ̀ ní kẹ́ wọ́n dọ́mọ jẹ́mẹ́ mí náà ọba jùlọ adìtún gàrí ni mo kọ́ yẹ akọ́ ní ọba dùn alo nínú ní di adi ní sani kọ́ fún ọba ní oṣù mo kọ́ ní ọkọ́ yẹ àṣìkà adi ní sani ẹlẹ́ ọba fi hayya ala jihad yọnu jihad ẹ fẹ́ náà ká kẹ́ káfíìrì jẹ́mẹ́ ní kọ́ nyùngbọ́n ẹ̀ tẹ̀kẹ́ ẹ̀jọ̀ kẹ́ wọ́ jẹ́njẹ́ máa nù fẹ́ bá bọ̀ ọ̀nù na gbin na basele aya jihad ja basele fẹ́ ṣu ọ̀nù tini na ame mushidi jẹ́ wọ́n fi wọ́ karatu ni jẹ́ ame ni bí ẹni kọ́ tẹ̀ gbẹ́ wọn fi Allah wallahi no ji twishi to hiya no kwale ko na de ma no kwale na no kwale ji mi ne nyungo ke gbalo ke anu na sibeni ni na gbele ba ni na bo no ji twishi to ka no nya je bo ke nyungo jamo mi ka ni politics je bo ke nyungo jamo no anu kwale no ka ni yo je bo ke anu kwale no aya mo ko le kawe le no ko be ni le kayusu aya kayusu no gono kawe ka yope e baba nya jele ka je islam yope aya mo ko ho le onu pe ba nya jele ka je islam nu ba nya jele ka nu ba ba ka shi ona ni o kristofu e ka mo sun se o fa ko be ni lewe tashi awulega 18 years fema urefi 16 years fema urefi 70 19 fe ere keke ngbe university na bia no gbe university asma ko gbe no na ga asma marriage certificate ba wona na gbe yin flush ewo bia ne 35 years bia ne lefi ado na ko nyuma ke ya Allah boy nu e ke tu no ko kra dente for so many emi tuni le fedio sadaka idio femboana just nu keke nu keke bo ko ba mi bida no ko ba mi tijani aposo mama mi na no ka abaya ba ke nu keke bo ke Christopher nyopo ni o fe bia le ja fe wazi bia ni o fe nu mo oja Allah kala gwina wallahi wakati asabru nojimini ala alhaq asabru nojimini addawamu ala alhaq no ba nya no kwale na hatta yatiyaka alyaqin kashi be ni gbele ba ni nabu nojana noji twishito wona ke iman me ni hemo ke ili amekamena ni ma mini amefio me amechome ke ba mini amefio me wazi ka keshi mini ana twi ona twi na moje ni mo ko hia bonyomo ye ko fe ba ji gbegbe ye ko ga shi o ona twi aba pe kiyama dana akpe dana ba pe kiyama ni ogen wanu tu moje FAP ya kiyama ya che ya ta police wole na yo shikabu bia na no kwale gbe no hia no jimi ni asabru ka do fu ya police na mi ni julo jibo wana bu ko kele yen mo ko nyumo kele no a ta police wole wana aka ma sibo ni ma na mo boy fatai docteur ena jabi de bu ki fadai abin da nake fara shine naje ba wasu suna ta maka ja sabru hakuri shine ko wani ma ezo mare ka cukurin ka kare kuma shi ba kulle ka kare ya ci kudin ka kuma yace ya buga ka kare shi ka kwa ce ai to na hakura kiyama Allah ya karu na bina ka daga cewa kafin ka bar aiki yawa kiyama kai ka je ka kira police a karba kudin ka me yawa me kai ma dan bidane kai bidane ka bar ya ci kudin kiyama kuma sai ga azama da shi haban mansura gwamnati da kudi ka ci kudin ka kiyama kuma baka da kokobo
bene no fi o ka kiyama ba yo ni aba so bida nyojibo kiyama we shi ka ko eje ka bo ni na mo fe ba to le shia eshi o ba la mi be fe osumo alo ni ne na o fi ina tu ni ne Christophe nyojibo na shi na se Christophe nyo un cross bi ejunu wala mi wegbe o la je no di twishito ni kabi anya masu gaskiya ko mi kada wani abu fi da kai kan addinin musulunci kada talauci fi da kai kada politics fi da kai kada wani abu fi da kai akan anya madaidaiciya shine hakuri kawai ka dawwama kan anyan kirki kada wani abu fi da kai cikin karatu kana ko je bai ni ka sai mumi kana wuri je bai ni ka sai mumi kana suna ko je bai ni ka kana noko kana politics noko ka je bai ni ka sai mumi Qur'ani ke sunna noko ka je bai wa Muhammad eto ya shiga ko ya kira shilo kan no gono go je wani gbaja mono no ji asabru ne ta wata shebe keke mo go ba bi ene ebuti masalachi emi e ba ke enye klante aba ko masalachi a disturb ame a disturb wo wa ko masalachi nyenyo mala jele shi ne eto wona ka no wa bi le jino jele shi ne joyin sike ba ke ni agbe iman agbe jihad mo fi awon mi ke ba je no mi wi egbe mo go na gege kante bote masalachi mi keke kakla ni la epana pour ni mo fi awon je imam me de jabe le o mo fi awon yi asa mo eto ege shi musun se na me bomodo e ba oni agbe ni na ale eto ale mo ko be ko tashi de ke pare fe ba oni agbe ale wala gbe se mo ni ne jihad mo be mo ko mi don because aba la ka ma ke jihadun nafsi afa zikri ahu ka shi be do ba chonju ngbo ameke wa'budu rabbaka hatta yatiyaka lakina shijidu danu mo ahun fe mo zikri ahu ko ameke shi anabi ke fe mo zikri ahu ka shi be na ba che ba ke sekelo no ka ma ga aba hadith ni kana hadith ni sekelo ni hadith ni kan yo hadith ni je seke je hadith anabi ni sekelo ko hadith ni kan yo bote ko be ni arabi gena kan ma hadith ni wana sekelo ni la wonu jilo wakaka asabru twishitwe jino ba hian no kwale no noko ko je ba no kwale no dagbele no je an kwale no jimi ni qala allah qala ar-rasul qala as-sahabati laysa bitamwih la wonu jilo naam watawasaw bis sabr watawasaw bil marhama ame wo me nga ke twishito na me wo ma twike marhama ko je kalimatu minimi tashi ko ba boya no kale no الدوام على الحق قالوا قال ولا تقتلوا انفسكم وتواصوا بالمرحمه مرحمه كلمه من الكلمه مين رحمه ونفي ام في وصيه هون كميني كرحمه معنى كايش انه لا يقتحم العقبه من فك رقبه او اطعم في يوم ذي مسغبه حتى يكون من الذين امنوا معنى كاونا كا اتي تاكي سكوت وانا اقتحام العقبه جينو با وا فري وا مي نيوم بهي الو بالي نينه اوسان الو بالي onyafoi jene bepe kashi beni obato mukonimi ni ehiyo Qur'ani ke sunna yo do fata meni himo ke ilihi mena chon ameji mena mehiyo nyumbo Allah subhanahu wa ta'ala meyo ay sadaqu sanoto anokwafu o fata anokwafu ay mena to amanu ya bi ameji meni ni sadaqu ay sadaqu bi imanihim mena mehimo ke ili anokwale ni je amehimo ke ni ke ke owofu ye no eku je mo ke na ta fi maulidi he mo ke na fi happy birthday he mo ke na fi mala
ajene ke mo ge sadaku menam nam emo ge la no kwaleni فإن الشرط قبول الطاعات الإيمان بالله نبني هاني مكنا اقتحام العقبة نني مكاشي فلاقتحم العقبة نني هاني مكنا الاقتحام العقبة نجميني الطاعات قبول الطاعات نني مكيا نني مو توي كوبو نمو توي نني مكيا هنا كان توي بورجي الإيمان بالله ني أو إيمان يا عقيدة مي نمو مي بافميني صحيحة فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع ك أوجي صدقة تا دانك باكو باي نغو أويه نكان إنفاق نو في سنة ما هم فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع because شانيه مي وك نو في حديث ونا ولا كشي كم كوها صدقة مكوها زكاة moko fi oneken wonu shaka shimini ke ebe akida sahiha no wa wole da kan bi na fi no wa jole je na mi ke shika ne ha shikiyama ebe mini ebe no ko enyumo hie naka onu shilo naka on ko to enu tumu papa unu afi shirka gbe kome naka shirka no afi gbe kome fitio onu tumu papa afi naka no tumu papa no ofi da no mini obabote islam mi ke Christophe nyojibo Allah subhanahu wa ta'ala ke o imani correct ni la Allah subhanahu wa ta'ala ke yubaddilu lakum sayyiatikum hasanat e wa tomo nyeni tumo fonji e papa a no papa no otu yemi ona ka ona double na ka nabi sallallahu alaihi wasallam ke Christophe nyo alo mus Jew fonyo ba fe tuba si kafiri hu no ale no la ka ke fon afa many o because Christophe amehe ke Christophe nyo ni ni bi enyo yi be me na dini anabi Isa ba ni Islam Isa be ni Islam adin anabi Isa ka adini ba ne practice no be na kan Qur'an hu hale hu ne ba he no hu ona ke le ejo mo enyo wala ke na kan le ni ne ejo mo enyo o ke afenu tumo papa o fenu tumo papa pi o so le pi o fi azumi wallahi no gbegbe ni shirka ko me ba lobo onu tumo fe fi de jebo po nyumo ka anabi na kan nyumo ke ولئن أشركت ليحبطن عملك بني محمد أجوا في الشركة بيكمين كشكمين كم بونك ليحبطن عملك كونو تمو جي نت بابا في نوتو في بوغوسني كوس 19 نو انا كشي efe no baya wona de ka waka akida wo je wo ni won chome akida gwanu di kenkle anabi akaji ka fi shirka komeden jeni ne enu tumo fe vite fe banzani o be feno ha sadaka be feno chuno papa ha ka aqida sahiha bami olaje fe ke nyumbo sumo بل يجب أن تكون الطاعة مسحوبة بالإيمان ساني نوني في صاحب مسحوبة صاحب كها أنوتشوم بابا سوني نوديميني أو إيماني أو عقيدة إيمان توبنان وياك إيماني جينو جي نو كمينة يوم أوكي بابا ألو سوني نو نفومبا كقولنا تبليغ بيا إيماني يكو موجود تبليغ مو تبليغ كقولنا تبليغ بيا إيماني مالا كقول نوشي كميني بومي الجنة ألو بانا أمي إيماني تاي بينو ألو كوميدا كم إفه لا تكتي أنا أتولى فيم إذا إيمان أتولى فيم أتولى إيمان فيم أتولى لا ده أكمل كوميدا والله كم مبني كوبو نوبو o commit suicide ane bi go gbo enu fe no gbagbo e kia ma bawo na kan enu o ka hin o egbe ejeme nko gbo nko ba wala ko gbo ko ba wala o ko so le nu ni onufu wo fu e gan ba jofu ya to ni ne nu gbagbe la lo hale fe mo sunna ke shin pa no ke la ke shin wallahi bi ene gbe ma de san shin ni ka ba bi ene do ne ke no hale wo ni ya ko na le ko ni ne ka jo imani na tona beni gbalo ke kofi na kono di imani gbalo ke femu ni mo ke femu sike ke vi me ka fe ni bi ka vi me fe ni na je no di imani no to le vim mora no no jilo ne morani
do mo shikeke onufumba fe mo sunna no ji imani annabi muhammad ko helo ye siji wiemo ne ke ba hoyi wana ka me habo story ko akani ni le loko je ni le loko bi na to je ni le bugo ni fi o wa akani ni le akani ni le loko ni le loko ni be go no soli no nufu jini mba akaya solimo mi no ke ne solimo mi no ne ke kun fayakun no nufu je fe ko amese bo ne gospel story jo mini story na ha wa na say story ne kika boy amomi ona ga mama small story especially na ka tabligh bi am small story so wallahi arabic no arabic wallahi am small stories no na make deceive o meje am miss in a place or where say nyo vim ke faith vim ke imani to ni wo yo da ne no ji hemo ke ni nyumo ke gba lo ke no ko no ke ntuni nam she ka bala ke I vim e ko no ba use no agbene nyumo hemo ke no yo me ko ani ba presence agbene ba presence agbene manifest to be na ke ake no ne wo ni ne je salafi ni je ahlus sunna ni ikhwani ni سيد القطب منين ما في ظلال القرآن تفسير نيماني إنك كان ده because بدع جيم لا هو جي سلفي الباني باك جي ماله مني ناكله و prison at least إيماني نينشوا بيا إيمان بالله bemina ma nine elenine to mo beno le student na alle ahifz alquran na fi neke na me e kase lenche e kase ni bi kuma ya ka me kuma fi e kase ni cheche ko malami ake malami ya president jeme nine akala dana akala woni pa bompomi ne ke ma fi zilal alquran bemina me mole juve christo fo fi na me mole na me cloud president amena ka me ne gbawona because na time e distort the ideology of democracy can be e gbeme ni fiti ole wana moleka bena kala woje me because me na ke mene sanu wo gbele wona mba gbele na me feji na me jatai eneje amande sanu nko boy monincho ni ne docteur ye woje bia na jole fi dhalal alquran yakwe shiya ko na english na me wala mini in the shade of the quran be dhilal me kanu dhil in the shade of the quran ame me data ne e ba pe ne enu hausa da gurnani enu sound de data gbe ne ba ne fe na ame me ne ba gbele mi ne fe de vim ne ke do mo shi je ne jofo hu because ngbo ba jofo ke akaba wo sales danger na kala wo mi ngbo ba ton obi na ke bia na ke ka gbe ne okwe no ba ton agbe ne no jimi ni wa kwa nyumo ayat ne bon ayat kanemo kenye ko e bon qur'an kanemo qur'an we mi no ne kan qur'an because e je qur'an mi nyumo ka kashi kaji nye kan qur'an hijab fon nye kenye nye lati woni bon qur'an kanemo because hafiz al-qur'an wallahi kabia no tashe kwa shi bia ne o ga hifz nje hifz da na wo ga je hifz no na fi bida je makaranta ko o hifz qur'an bo jole no hifz to bia ne hifz wo fi alo je hifz wo fi hifz shagbe no no hifz o shi alo jena kan naka hizi kuna ameyo ko hizi ko Qur'an bia na imagine wake no ni ba kaji bonu e ba be me ne no ka jata ba de ne bon Qur'an e kanim ne bon Qur'an ka gbe ni mo kanim jata e jo ne jo ba fo ma se ne ba fo ma se ne kele bon shop be na me gbele o ni ne le bie jata kan ma se ne kele nhwe sina ta mo le e me ho shula ame shula ame punish la na me shula ngba ame shula la Qur'an ne bon kanim jata e jo because mini o bia na je akashi e ko nu akaje tamba aya kuna kana mala ngami abe aya kuni ke tamba kan yo kana mo Qur'an sura fe sura no le naga no kaje unaga aljane bote mo komi lela ko o imani ye nyumo mieshe o akida bonjo ka se akida ne sahih kana mo sura fe sura hale wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قرآن وننزل من القرآن يا قرآن في القرآن منون أنافين
shifani chamoni select ko aya ko na ga jinni fe ne ko aka ne aya ne ke no ni sahabi ko te e ko ta ko ko ni me ni ne abakpale fa ai sahabi anabi na mo ko ni jinni ebote mi ne ke ne na ka me hu je musu je ame na gbe ne hu ame stop ame ne ke ne ka inshallah idan ma challenge ba pe mi amba pe be ni pe doctors mu ba ni ba pe wo ye medicine even medicine fe no je Quran so le that ne wa ke ba cha hwe le ke film wa ke ba cha na ka time hwe anabi chokula aya kwa aka cha ni ne aka fan jinni na ke mo ba ne e bon fata ka na mo she ni ne 7 times ona ja anabi ni kele no ni kele no ne kole aya na kle ke Quran ni ke na anabi hwe na aka anabi fio na kan na na isha mfio rukia ha anabi fata jinu ne kan 7 times mo helati ni ne adeniati ne chada me chinaji ne loka ba ne bi here dan e to ba to approval agbene e atunu ti meta Quran ke ne ke mu ya tu ne bi nakan ni na ne bi modern wa fe business ane bi modern e na kana ne bi ke bo nu tumo ese na mo na e no nu tumo ese na mo ni sina mo na ne bi bila ke sina mo ke wa ke shi Fatiha ni ne akafi akacha mo وننزل من القرآن ما هو شفاء aya fa ya no ba kan Quran aga fi o shifa la oni shilo she aya je ka gbe na ka shi o tenu ni mi chi fe nyemi o ke je kan mo ko no ni mi chi fe nyemi aya ni chi ya Quran e fe no jemi na aya atu kursiyu o ba mini atu kursiyu mini sura me yo mini o ba mini sura ti fe sura je fe agbe na la oni shilo na sha me na mo ja me na mo ja me mami Fatiha ko be je de Fatiha wonu shishi ko ni ke Fatiha abno ba ara Fatiha lente yin na wonu shilo le den che yin je de Fatiha ko je Fatiha Bakara no an ka na ka je Fatiha me bi ka je Fatiha kan am Bakara special kan ba ka mente ngbe ni ne je atu kursi yu po me ya ni ne واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا because I'm from الجن نعم فيكون باكاني تاور جي كاجو بوكاني فيكون باكاني جي الف لام فيكون باكاني شفاني because Islam benini wala je ke Islam hambo number noko ni hambo number example zuhur fi 4 raka no ke ko megbe yo laaji ko e kota po gbe ni ko han de se won laaji na kan no sikeje ke na ma ba ne ke fi mu النبي هو ميل نكاي انا اتاك ابي قيد ليس المقيد ابي قيد ابي ني اسبيسيفاي كو اك فيمو لنك بي فين بي فيمو لا ونشلو سيكاجي ني با ك نك بيامي افيولي نو في بيامي نو مسمو لا ونشلو ك اكا فيو ركيا na to kwa ke ene potin to mezan obi na approve Fatiha approve leba chagbe ne Quran e fin approve lo heba ne fe ko no ba you say inshallah ni mosumo aja ka si ke rukia ka jinne nu ni na ga fe rukia ne ka jinne yo ni na ga fe rukia ne ka jinne je gon no na ga fe ka ne je bola no na ga fe rukia ne ka wa fe na ka shi ne ko be Quran e fe rukia ni na ka je be ni mboka Quran e fe rukia ni oni ne otuebo osadaka ono fe no ofio no ni sani efe nyanyo jimi ni imani qala ta'ala fil munafiqin nyumba ayo munafiqin asar kuma nyumba kame wama mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi jeno kono ni hani amehe ame nine nifake ewomiye jeno kono kono amehana ehana amehe ewomiye illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi jeno kono kake sadaka amefe kake ne kamefe jeno kono kono hana amefe femini because ame kafiri jinjame munafiki ji amehe nyu amehe gbalo amehe munafiki ji me amewo ni ne musin satali ame shi ameten amefia ameneke si ya metri ya mento ni Islam efite me na mejo munafiki original amento ken na ni muslim ko etenu $1 tuma egbe ken na ka Islam na victory ko neke $1
si o muslim za te no then I munafiki second grade mena leji first class B second grade ke third grade bi ame here nyuma ame here ogbalo ame here si ame no ko concert me je ame so mo fite mo so mo menye me muslims fite mo bona si first grade bi ama to ame zanadeka zindiki je ame pi ya shi abi ate pi ya tijani abi ate pi ko ya me o na me ni hu ni ame no aya me ko hu tablet bi ano ama me no efe overloaded explode mino ameno ni le be ni le to mo transformer yo alo stabilizer ka chi light mi le mo le ke ba level ka su kunu hu e wo le ke ba level o whether up alo down le ke fun level no ji ni le e ba se mo ko vi mi ya won fe ne ke ni le kwa ga bi ene san de kan ko ima ni hu gbo gege bi ene san de kan sha meno ni le be o ni enyo explode ke mo ti a ni explode gbi ne ba ke pa hu e ba zero ko e ba ni so le mo bo e pa o mene ma ameno different acha me munafiki ji ame ko na tabligh nyo fe tabligh nyo e sumo islam pi ko na me sumo islam si islam de sumo le tele islam de sumo no de sumo to tele njele because the nabi sallallahu alaihi wasallam no eko si to ne na like a believer be ni me dress ke be ni yomon ayu o ke ni bi no ni lajele ni wa ke dawa wa anabi no eko na mo no eko dawa ni ne mo ne fi wazi ne secretary ten ayuba ma no eko ele dawa mini dawa ono ele etu e kase ni kase mo de jeteni nje ka kala ke wo mo no kase la ilaha illallah no ko ba to mo ko boden nje la ilaha illallah ka ko la no ba to mo ko mala yo 30 minutes la ilaha illallah kele la balo ke belle go anni wala aya ka aya ko be boden nje ka shie aya ko me yo 30 minutes na ke shie shwana ba do mo sha jama ngene we talim alo we ni kasemo alo we wa zifi ka so le magreta onda ni mo shin wo so le ka je e afi aya ko me pe no kasi te ke bo che 30 minutes mi no yo do no yo mo akasi e mo be no o ga aya ko me po ke ba aya ko me ko bo 30 minutes ka aya ko me po le mala ka la ilaha illallah kasi no ba assalamu alaikum wa ngono ba kasi ni la ilaha illallah ka ma la ilaha illallah nye ke lo jugba assalamu alaikum ko tashi ci la ilaha illallah o gbalami ni min gbalamo sana na henu keje buga sahaba me kase qur'ane ka sunna ka min gbalamo fe na me gona ke fata'allamna ilman wa amalan jami'an o kase ni le ke nu tumo fe shkomi ni le ke nu tumo nu yo fe o kase fe shkomi wa aminto me kase ni le tenu ni je aminto me fe imani shi na mumi aminto me fe islam tenu ni je aminto me fe dawa tenu ni je bo fe ay original ke fake no fe no me original ke fake Christianity danger Christianity original ay many ko ba ko yo manage Christian ay Christian original na fake alo jena ka kafiri danger kafiri original na fake ba teshi o mo ko ba ko me na me che bi na me 40 years 50 years 60 years 70 years 30 years 25 years na me witness o mo 25 the last 25 years ka shi gba ka o me na me fiti afie am fiti o mo tene kan fi ole eji be me na me ni jame bida bi jame abe sunna o mo sunna de jame sile alo jena kan o mo de jasma bida bi yemi afi atale hu aye mini no aye original aye China Islam aye Islam madaniya kamakia no ye jime dan aye China ye Islam aye China ye no ye o fe si am to family no nji mo fia mo no ba na ngene e to ne wa Islam e to ne fe no ko wa Islam wa zi ba fe ji o ni emi ne ba fe ji o e ba to ke anwe ni e the step e se sane ese sane hello geze da na kala ke mala na twi ne kan fi ole ne kan ya fi le we dollar ke bia na 40 years na 50 years ba ko to nya ji ke horo fuli jaiya me ma guna ma ke pa ko ma fi wazi e yo ya na fi na fi wazi wo ke mala aya ni ba ke ne we wazi ye we debate e yo ya mala send bo audio ko como no ni meneke mala sana reply mala sana feneke sana wa ko fo mi be ke bi na ko le nje ke camera men ele bi ne ko ni na kai le bi ko na ga ga shi reply mo ko shi qur'ani ni
wallahi wa mo ba to we do me as me record ni as ma record ni ni nka mo ngba ne e Finland mi woni ka mi woni ka ahlu sunna ni ka min kala ke bani awacho ne mene me be mi ale na gani kala yo fe tu mi mi fedo e ka mala ko ko ba wi ka yin ye so e te mana le mana e video lenje ba fe ni wallahi ma sa hawo من عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني وبنت وجبا ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال لا. لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئاتي يوم الدين، وقيل ثم كان من الذين آمنوا أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمن. منك نعائشة رضي الله تعالى عنها إكاكشي بيكو بيان نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكنا شلك ابن جدعان بيكو شلك ابن جدعان أكي الجاهلية مكان في الجاهلية يصل الرحم أكي إتا وكوكبان إسا ماتي رحم نوني تشونجينو ثم بني وكي وتواصل بالمرحمة أمي ومنغاني كمينشو أمينا مينشولي أمينا تامي مينشولا أكبنا مفيو ميني ameta we kukwa na Aisha bia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ibn Jud'an ne eta we kukwa ya jahiliya wa yut'im at'am efio sadaka ke ni wa ilo me ilo ahunsa ilo onyafo yi nyuma han wonyo fi fakul ani ni moni he file ejola ke do he fimomi wa ya'taq ar-riqab ni emo ni ne a free or slave ibanya slave ke free le wa yahmilu ala iblihi lillah ni kolo ni kwa me nyungo hewo ni na fukwa ngo ke ni bi ne kwa me le bila ke si na kan tabe jahiliya na tabe ni imani be jahiliya na tabe ni be imanu billahi wa malaikatihi kan bi be no wana Aisha bila ke fa hal ينفعه ذلك شيئا نبي نفي اني با في سنه مهاله نبي كلا because انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئاتي يوم الدين because هيك كودان اكاشي نيوم كان شيء كمي وسنا بغبيلا نو ele nyumbo wallahi bebia wakani nibi kuma bebia mebia amea nibi kuma luwa me bena fe waze se o gaji mo go bila ke woni ko kwani ba ko ni ne George Bush here e kreba wala milu wala ne here fe Bush po de no po fa ga la mi ya no wa kula o ne ko ne fa je na lesson po ya wi Bush e kata ke ne na imani ne ko je lesson wo yo mo ko abia ke shi wo tuma ke asima sin le mo masala tin de ne fi sadaka ne fi o ne ke ne fi example akeshi mufti men gide malami muslim islam ni subhanallah men ne fi wazi on marriage if you wazi on ke if wo ke kwa ke je muslim yi sigbeno ne yin manhaj ne yin je islam gbe no yin je sunna anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbe no yin minewo kaka shi ya ko hadith na nabi sallallahu alaihi wasallam be na afi da'wa ha da'wa kan awwal ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah akida na afia wazi kan clear sika mo doji fe obiana kika fe wazi on marriage no ni ba ni me sumo isani le fans ya wa akida ni nga akida marriage mobu marriage la on boko bi me ke je islamic scholar ni minini inka speaker speaker wa ni le ke o ngawulu ni le jiba ma choba ke si muallif ni ne warisa ni le ka aka muallif jibu umma wulu alo musannif I'm talking about you author jibu meaning you have authority on what you are writing sikaje na kan jibu libo wan push awle na job katib writer jibu writer na kan job writer be writer no monye write wallahi sekela lo kuni yo mama na kan ta me kan ha o mu ekele wa kan ni writer ha o le bo le na obuga biasi wallahi lenje writer ni etu me writer femi wona ka mo mala fa me job writer boko mi aga mi ni speaker ni speaking wena monye speak
na advice me on marriage waga gbala aya wallahi mo ninka wi ngene ni qur'ani ni e bid'a nyo ninka le ne ga haditha ne bi ye ninka le wi lo wi gbala aya jena ka ko la ga aya yin no aya na mo nye gbala aya mo fen ba ka arabi ga nye gbala aya ake yo be gbala aya be kan yo o de fi on ke be ni le loni ona kan no me laka wa ke mo etu onu tumo papa ko neke o be amaji o sadaka ha me neme amafi on ke ha me neme ona na ke ibn jada'an etu fe ko na nabi sallallahu alaihi wasallam ke boten jannada mini o ele nyumo ke o imani ko o akida yi no no fe nyumo sumo to wala be ni kenya ke ona ko neme no e ban jeni lo dibwe o ba classify me pia ke mini ni le loy alo ba classify me pia ke ame imani si semena no wana ke si ko e bani no na ka ke si ata'allum qabla ata'ahul kasemoni nano chon mini o ba chon ni le lo amete mokome la izharu qabla ta'ahul ka jo hepo aka ni le lo dani mini o wa kaseni because eto mokono yata dan wa kase beni soja fo am fix yo e ba ibo soja fo mo o to soja si agbene o yata dan no o yata no badan o mana ko ne te mufti men defend because beni sane je ko ni me bon raise market pare me na je salafini je ahlus sunna ni laysa salafi o fe shock bo o fe ba ni elu wa gashi eche ni elu wa te mo ko ne eche nege aso o le gas ma saudi we che be me ya we be that amena kan chengo jene to change because of sunna ni na mo si me wa ka eche to na kan change because of this sunna le wo yo ya ke